Avantura, macera, inженер, mühendis, otomatizacija, otomasyon, Belçika, kompanya, şirket, smeštaju, konaklama, budžeta, bütçe, pretragom, arama, internet, nameştan, mobilyalı, trosoban, 3 odalı, opsiye, seçenekler, preskupa, çok pahalı, predaleko, çok uzak, nekretnine, emlak, objasnio, açıkladı, pokazali, gösterdiler, obavesti, bilgilendirmek, kuhinya, mutfak, fonksiyonalna, işlevsel, spavace, yatak, kanselaryo, ofis, ohrapren, cesaretlendirilmiş, kolege, meslektaşlar, çetvrti, mahalleler, pristupaçne, uygun fiyatlı, stanodavci, ev sahipleri, naplaciu, ücret alırlar, oşteceno, hasarlı, nameştaye, mobilyalar, pukotino, çatlak, tırpezariski, yemek masası, klimav, sallanan, stanodavcu, ev sahibine, upotrebliv, kullanılabilir, frustrirano, hayal kırıklığına uğramış, obecavayuci, umut verici, urecayma, cihazlar, komodin, pregavaranye, müzakereler, nagrecuyuce, ödüllendirici, avantura, macera, inженер, mühendis, otomatizacija, otomasyon, Belçika, kompanya, şirket, smeštaju, konaklama, bütçe, pretragom, arama, internet, nameşten, mobilyalı, trosoban, 3 odalı, opsiye, seçenekler, preskupa, çok pahalı, predaleko, çok uzak, nekretnine, emlak, objasnio, açıkladı, pokazali, gösterdiler, obavesti, bilgilendirmek, kuhinya, mutfak, fonksiyonalna, işlevsel, spavace, yatak, kanselaryo, ofis, ohrapren, cesaretlendirilmiş, kolega, meslektaşlar, çetvrti, mahalleler, pristupaçne, uygun fiyatlı, stanodavci, ev sahipleri, naplacuyu, ücret alırlar, oşteceno, hasarlı, nameştaye, mobilyalar, pukotino, çatlak, tırpezariski, yemek masası, klimav, sallanan, stanodavcu, ev sahibine, upotrebliv, kullanılabilir, frustrirano, hayal kırıklığına uğramış, obecavayuci, umut verici, uracayma, cihazlar, komodin, pregovarinya, müzakereler, nagracuyuce, ödüllendirici, avantura, macera, inженер, mühendis, otomatizacija, otomasyon, Belçika, kompanya, şirket, smeštaju, konaklama, bütçe, pretragom, arama, internet, nameşten, mobilyalı, trosoban, 3 odalı, opsiye, seçenekler, preskupa, çok pahalı, predaleko, çok uzak, nekretnine, emlak, objasnio, açıkladı, pokazali, gösterdiler, obavesti, bilgilendirmek, kuhinya, mutfak, fonksiyonalna, işlevsel, spavace, yatak, kanselaryo, ofis, ohrapren, cesaretlendirilmiş, kolega, meslektaşlar, çetvrti, mahalleler, pristupaçne, uygun fiyatlı, stanodavci, ev sahipleri, naplacuyu, ücret alırlar, oşteceno, hasarlı, nameştaye, mobilyalar, pukotino, çatlak, tırpezariski, yemek masası, klimav, sallanan, stanodavcu, ev sahibine, upotrebliv, kullanılabilir, frustrirano, hayal kırıklığına uğramış, obecavayuci, umut verici, uraciyemo, uracayma, cihazlar, komodin, pregavaranya, müzakereler, nagracuyuce, ödüllendirici, Adamova avantura utraženi stana. Adam je bio inženjer automatizacije koji je nedavno počeo da radi u Belgiji. Njegova kompanija mu je dozvolila da ostane u njihovom smještaju prva 2 mjeseca, ali nakon toga morao je da nađe svoj stan.
Adam je znao da to neće biti lako, ali bio je spreman na izazov. Započeo je pretragom na internetu. Želio je namješten trosoban stan koji je bio u okviru njegovog budžeta i blizu njegovog radnog mjesta. Bilo je mnogo opcija, ali većina je bila ili preskupa ili predaleko. Adam je odlučio da kontaktira nekoliko agenata za nekretnina. Lično se sastao sa njima i objasnio šta traži. Pokazali su mu nekoliko stanova, ali nijedan nije bio ono što je on želeo. Neki su bili premali, drugi u bučnim krajevima, a neki su bili daleko iznad njegovog budžeta. Adam je počeo da osjeća malo obeshrabranije, ali nije odustajao. Jedna večer Adam je pozvao svoju porodicu da ih obavesti o svojoj potrazi. Video sam danas jedan stan, rekao je, ali dnevna soba je bila malena, a kuhinja je imala skoro nikakav prostor za rad. Njegova sestra se nasmejala. Pa barem nećeš morati mnogo da kuvaš ako je kuhinja toliko loša. Adam se nasmejao, ali je uzdohnuo. Potrebno mi je nešto praktično. Dnevna soba prostojne veličine, funkcionalna kuhinja i 3 spavajuće sobe. Jedna za mene, jedna za kućnu kancelariju i jedna za goste. Njegova majka je dodala. Ne, zadovoljivaj se manje, Ademe. Ziveđeš tamo neko vreme, zate se postaraj da se osjećaš kao kod kuće. Ohrabren podrškom svoje porodice, Adam je nastavio da traži. Također je pitao svoje nove kolege za savjet. Jedna od njih, Mari, predložila je nekoliko četvrti koje su bile pristupačne i dobro povezane sa centrum grada. Ali budi oprezan, upozorile ga je. Neki stanodavci naplaćuju dodatno za staro, oštećeno namještaje. Adam je njen savjet shvatio ozbiljno. Tokom jednog gledanja stana primetio je da kauč ima velike pukotinu, a trpezarijski stoje bio klimav. Istakao je to stanodavcu koji je jednostavno rekao, još uvijek je utrebljiv, možete sami da ga popravite. Adam je odmahnuo glavom. Tražim stan u koji mogu odmah da se uselim. Ne želim da provodim vikende popravljajući namještaj. Stanodavac se nije raspravljao, a Adam je otišao osjećajući se frustrirano, ali i odlučno da nastavi potragu. Konačno Adam je pronašao obećavajući oglas na internetu. Pozvao je stanodavca gospodina Dupona, koji se činio prijateljski nastrojen i koristan. Dogovorili su gledanje stana za sljedeći dan. Kada je Adam stigao, prijatno je bio iznenađen. Stan je bio prostoran, sa 3 veličine spavajuće sobe. Dnevne sobe je imala udoban kauč, stočić i policu za knjige. Kuhinja je bila moderna, sa dosta prostora za rad i novim uređajima. Čak je postojao i mali balkon uz dnevnu sobu. Ovo je lepo, rekao je Adam, trudeći se da ne zvuči previše
uzbuđeno, ali da li je sav namještaj u dobrom stanju? Gospodin Dupont se nasmejao, naravno. Kauč je star samo godinu dana, a trpezarijski stoji od čvrstog drveta. Sve je dobro održavano. Adam je kimnio, osjećajući se pun nade. Proverio je spavaće sobe. Glavna spavaća sobe je imala bračni krevet, ormar i sto. Druga spavaća sobe je bila opremljena kao kućna kancelarija sa čvrstim stolom i stolicom. Treća spavaća soba je imala jednu krevetnu postelju i mali komod, savršeno za goste. Adam se okrenuo ka gospodinu Duponu. Ovo bi moglo biti upravo ono što tražim, ali treba će mi malo vremena da razmislim. Gospodin Dupont je kimnuo. Uzmite vremena, ali javite mi uskoro. Ovaj stan neće dugo ostati dostupan. Te večeri Adam je pozvao svog najboljeg prijatelja Toma da pita za njegovo mišljenje. Zvuči savršeno, rekao je Tom, ali postaraj se da proveriš kupotila i ostave. Ne želiš nikakva iznenađenja. Adam se nasmejao. Dobar savjet, vratit ću se sutra da bolje pogledam. Sljedećeg dana Adam se vratio u stan. Pregledao je kupatilo koje je bilo čista i imalo tuš odgovarajuće veličine. Također je proverio ostavu u hodniku, koja je bila dovoljna prostorana za njegov prtljak i ostale stvari. Zadovoljan, pozvao je gospodina Dupona i pristao da potpiše ugovor. Nedelju dana kasnije, Adam se uselio u svoj novi stan. Složio je svoje stvari, opremio kućnu kancelariju i čak kupio nekoliko biljaka za balkon. Pozvao je Mari i nekoliko kolega na večeru povodom useljenja. Dok sedeli u dnevnoj sobi, Mari je pogledala oko sebe i rekla: ovo je odličan stan, Adame. Dobro si se snašao. Adam se nasmejao. Hvala. Trebalo je dosta truda, ali bilo je vredno toga. Gledajući unazad, Adam je shvatio da je pronalaženje savršenog stana bilo izazovno, ali i nagrađujuće. Naučio je mnogo o tržištu nekretnina, poboljšao svoje vještine pregovaranja i stekao nove kontakte. Najvažnije od svega, pronašao je mjesto koje može da nazove svojim. Adamova avantura u traženju stana je došla do kraja i bio je uzbuđen da započne ovaj novi poglavlje svog života u Belgiji. Adamova avantura u traženju stana. Adam je bio inženjer automatizacije koji je nedavno počeo da radi u Belgiji. Njegova kompanija mu je dozvolila da ostane u njihovom smještaju prva 2 mjeseca, ali nakon toga morao je da nađe svoj stan. Adam je znao da to neće biti lako, ali bio je spreman na izazov. Započeo je pretragom na internetu. Želio je namješten trosoban stan koji je bio u okviru njegovog budžeta i blizu njegovog radnog mjesta. Bilo je mnogo opcija, ali većina je bila ili preskupa ili predaleko. Adam je odlučio da kontaktira nekoliko agenata za nekretnina.
Lično se sastao sa njima i objasnio šta traži. Pokazali su mu nekoliko stanova, ali nijedan nije bio ono što je on želeo. Neki su bili premali, drugi u obučnim krajevima, a neki su bili daleko iznad njegovog budžeta. Adam je počeo da osjeća malo obeshrabranije, ali nije odustajao. Jedna večer Adam je pozvao svoju porodicu da ih obavesti o svojoj potrazi. Video sam danas jedan stan, rekao je, ali dnevna soba je bila malena, a kuhinja je imala skoro nikakav prostor za rad. Njegova sestra se nasmejala. Pa barem nećeš morati mnogo da kuvaš ako je kuhinja toliko loša. Adam se nasmejao, ali je uzdohnuo. Potrebno mi je nešto praktično. Dnevna soba prostojne veličine, funkcionalna kuhinja i 3 spavaće sobe. Jedna za mene, jedna za kućnu kancelariju i jedna za goste. Njegova majka je dodala. Ne, zadovoljivaj se manje, Ademe. Ziveđeš tamo neko vreme, zate se postaraj da se osjećaš kao kod kuće. Ohrabren podrškom svoje porodice, Adam je nastavio da traži. Također je pitao svoje nove kolege za savjet. Jedna od njih, Mari, predložila je nekoliko četvrti koje su bile pristupačne i dobro povezane sa centrum grada. Ali budi oprezan, upozorile ga je. Neki stanodavci naplaćuju dodatno za staro, oštećeno namještaje. Adam je njen savjet shvatio ozbiljno. Tokom jednog gledanja stana primetio je da kauč ima velike pukotinu, a trpezarijski stoje bio klimav. Istakao je to stanodavcu koji je jednostavno rekao. Još uvijek je utrebljiv, možete sami da ga popravite. Adam je odmahnuo glavom. Tražim stan u koji mogu odmah da se uselim. Ne želim da provodim vikende popravljajući namještaj. Stanodavac se nije raspravljao, a Adam je otišao osjećajući se frustrirano, ali i odlučno da nastavi potragu. Konačno Adam je pronašao obećavajući oglas na internetu. Pozvao je stanodavca gospodina Dupona, koji se činio prijateljski nastrojen i koristan. Dogovorili su gledanje stana za sljedeći dan. Kada je Adam stigao, prijatno je bio iznenađen. Stan je bio prostran, sa 3 veličine spavaće sobe. Dnevne sobe je imala udoban kauč, stočić i policu za knjige. Kuhinja je bila moderna, sa dosta prostora za rad i novim uređajima. Čak je postojao i mali balkon uz dnevnu soba. Ovo je lepo, rekao je Adam, trudeći se da ne zvuči previše uzbuđeno. Ali da li je sav namještaj u dobrom stanju? Gospodin Dupont se nasmejao. Naravno, kauč je star samo godinu dana, a trpezarijski stoji od čvrstog drveta. Sve je dobro održavano. Adam je kimnio, osjećajući se pun nade. Proverio je spavaće sobe. Glavna spavaća sobe je imala bračni krevet, ormar i sto. Druga spavaća soba je bila
opremljena kao kućna kancelarija, sa čvrstim stolom i stolicom. Treća spavaća soba je imala jednu krevetnu postelju i mali komod, savršena za goste. Adam se okrenuo ka gospodinu Duponu. Ovo bi moglo biti upravo ono što tražim, ali treba će mi malo vremena da razmislim. Gospodin Dupon je kimnuo. Uzmite vremena, ali javite mi uskoro. Ovaj stan neće dugo ostati dostupan. Te večeri Adam je pozvao svog najboljeg prijatelja Toma da pita za njegovo mišljenje. Zvuči savršeno, rekao je Tom, ali postaraj se da proveriš kupotilja i ostave. Ne želiš nikakva iznenađenja. Adam se nasmejao. Dobar savjet, vratit ću se sutra da bolje pogledam. Sljedećeg dana Adam se vratio u stan. Pregledao je kupatilo koje je bilo čista i imalo tuš odgovarajuće veličine. Također je proverio ostavu u hodniku, koja je bila dovoljna prostorana za njegov prtljak i ostale stvari. Zadovoljan, pozvao je gospodina Dupona i pristao da potpiše ugovor. Nedelju dana kasnije, Adam se uselio u svoj novi stan. Složio je svoje stvari, opremio kućnu kancelariju i čak kupio nekoliko biljaka za balkon. Pozvao je Mari i nekoliko kolega na večeru povodom useljenja. Dok sedeli u dnevnoj sobi, Mari je pogledala oko sebe i rekla: ovo je odličan stan, Adame. Dobro si se snašao. Adam se nasmejao. Hvala, trebalo je dosta truda, ali bilo je vredno toga. Gledajući unazad, Adam je shvatio da je pronalaženje savršenog stana bilo izazovno, ali i nagrađujuće. Naučio je mnogo o tržištu nekretnina, poboljšao svoje vještine pregovaranja i stekao nove kontakte. Najvažnije od svega, pronašao je mjesto koje može da nazove svojim. Adamova avantura u traženju stana je došla do kraja i bio je uzbuđen da započne ovaj novi poglavlje svog života u Belgiji.